Kapuso, subay ni bagong tourism slogan sa Department of Tourism di usa ka Sugbuanong nga nagpakitang gilasab sa pagpasundayag sa iyang video presentation kabahin sa turismo din sa atong nasod. Video presentation pa lang, mapanlove yun ka sa Pilipinas. Kinigumikan sa makahingang ha, nga suryanan nga angayan yun nimong bisitahon. Ang maong video presentation, gimugnan ni Jack 73, gamit ang iyang powerful drone. Tinguhan niya nga ma-fall in love kita di lang sa lugar, kundi sa Pilipinas mismo. Karong buntaga, atong sayra ng inspirasyon sa iyang video, pinaagi sa atong pagpakikinabi kaniya. O karong buntaga mga kapuso, makauban nato sa programa Jack Ponpon. Maayong buntag, Sir Jack, ug welcome din sa GMA Regional TV Live. Maayong buntag, Sir Nix. Thank you so much for joining us. Ug daghang salamat sa kahigayunan ha. Iuban ka namo og sa previous nga mga instances nga makahulami makagamit mi sa imong nindot kaayo nga mga drone videos sa lain-lain nga lugar. Pinaagi sa imong makapawaw gyud Jack, undoubtedly nga mga drone videos nagpakita sa kanindot sa Sugbo, kanindot sa Pilipinas. Daghan gyud ang mainguntang naagni, na-encourage nga mo bisita. Unsa may katuyoan nimo sa paghimo ani? Makuha lang good ato is after seeing the video, I hope they won't take this personally ha, but I'm just really the first thing that comes into my mind good is when I saw the controversial Love the Philippines video is that na I think the Philippines can do better than this, or let's say a lot of video content creators and videographers in the Philippines can do better than this in terms of production, the budget and all that stuff. And I think that was also a wake up call pod sa government nato nga kanang kay I think they have overlooked these gems, these underrated gems, I would say, na which is us the creatives. I mean, who could have been a great help and could make a great contribution for making a much better tourism video for the country. So I think kana siguro sad ako ang one of the main objectives, also showcasing my expertise in video editing and drone cinematography. Lately, nakakuyog kuno ka sa Suroy-Suroy Sugbo. Kumusta man imong experience ato? Gigamit nimo ha ang imong mga drone videos, Jack, sa pagpakita sa kanindot sa Sugbo. How was it? When I was invited sa Suroy-Suroy Sugbo Midwest, I'd really grabbed that opportunity good kay although I visited other parts of the Philippines or other provinces and also some parts of Cebu, pero wala gud kay ko naka-explore pa sa Midwestern parts sa Cebu. So through Suroy-Suroy Sugbo, I was very grateful nga ila kong gi-invite ug nakakita ko unsay naa dito dapita sa Cebu nga wala pa nako nakita. So may mga realizations nimo while naka-apil ka sa Suroy-Suroy Sugbo? Mogo na akong realization, sir, nga wala pa gud ko nakakita sa tibuok Sugbo. So napagod ay mga spots and also landscapes, especially sa Tuburan. It was my first time exploring that part of Tuburan kay anha magud na ko sa Midwest Cebu kay diha mo ko sa coastal area sa highway diha agi-agi lang gud. So moto it was my first time nga ninduta dig landscape diri sa Tuburan no dito sa Balamban and also Toledo City. And of course, one of the main reasons nga ni grab ko atong opportunity is that I wasn't able to experience pa sa Boho River sa Aluginsan. Ngayon ato day kanindot nga I mean a lot of Cebuanos overlook good nga kanang daghan dig mga sani nindot nga tourist pass diri sa Cebu nga need lang gud og exposure ba. So through social media I was able to also try to help. Rekomendado nga atoon sa mga turista. Yes, sir. Lately, let's balikan nato, Jack, Love the Philippines slogan nato, tourism campaign. Ikaw, why do you love the Philippines? There's a lot of reasons for me to love the Philippines, especially na every time I visit a new place, it never ceases to amaze me. Daghan ko kay kana mga surprises ang Philippines. So I think that's one of the reasons why I love the Philippines. Also mga nindot na tong mga talan-awon. Bitaw, daghan kitag rason. And just to close this conversation, Jack, unsa may gusto nimo ipaambit ba nga mensahe sa atong mga kaigsunan, mga stakeholders ug sa mga nag-follow pod sa imong mga social media accounts? Okay, I'm just really hoping na the Department of Tourism was able to see my video and other content creators' videos about our versions of Love the Philippines tourism video, ang creations. And despite everything that has happened, though it has had messed up, as we've all know, I think na this is also time to end the negativity and the stigma behind the tourism slogan and try to
and also continue appreciating the beauty of this wonderful country, the Philippines. Og I hope lang pod nga I encourage mga kapuso nga to visit other parts of the Philippines or even other parts of your provinces and try to experience our cultures and our food. A lot of things can be done here in the Philippines, and for you to have more reasons to love the Philippines. Wow, thank you so much for joining us this morning, Jack. Salamat sa pagpaambit sa imong talento sa pagkuha sa mga nindot kayong mga videos. Mubalik pa mi mga kapuso, tutok lang.